Kwa sana. Ituura ria Makwa riria ri gicigo-ini kia ubunge gia Gatundu ya Rugongo kaunti-ini ya Kiambu ni kimwe kia icigo iria ikoretwo igikurirwo maitho ni thirikari ni undu wa urugi na wendia wa njohi cia ibango. Ungicerera micii miingi mwena uyu utungagwo ni tuburi twa andu makuite ni undu wa kwinyotora na njohi ino, na tuo turia tungi ni twa andu aria moragitwo makigeria kuhurana na njohi ino njikirire mukana. No nginya makarihwo na makarihwo mita igana kwa igana. Ona thengia wa thirikari gukinyirwo ni kiriro giki ndukoretwo ri undu muhuthu kuhukia njohi ino, amu irugagirwo ithaka-ini o undu umwe na ngurunga-ini iria cie rui-ini rwa Chania. Kwa ajili kuna wale ambao wamekuwa na mazoea ya kupika pombe haramu ya chang'aa wakitumia hii kichaka kama maficho, nayo tumepunguza kwa zaidi ya more than 70-80%, lakini tunataka kumaliza hiyo, imebakia 20%, na ndio tumeanzisha hii operation. Ona kuri o uguo ruhonge rwa wathani riu rugite ciigana ni ciigana kuria muthenya wa umuthi rwambikire mihango ya gutheria ngurunga na ithaka ici ita njira ya gutheria imamo iria ikoretwo ikihuthika urugi-ini wa njohi ino. Tunaanzisha operation ya kufyeka iwe wazi ili wakiteremka pande hii ni rahisi kuwajua, na hii itapunguza ile upikaji wa pombe haramu kwa asilimia kubwa zaidi. Na ile timu tulituma asubuhi inaitwa advanced team ama advanced party ya kuangalia ikiwa kuna upikaji wa pombe, na wamenieleza wamewaza kumwaga pombe aina ya kangara lita 1200 ambazo zinawekwa katika shimo. Ni mihango irakinyanirio nyitaniri-ini na andu aria mahetwo wira mubango-ini wa kazi mtaani na igutwarithio na mbere ihinda-ini ria ciumia 2 ciukite. Ukite guku Chania, mutito wa Chania guteithia kuhukia njohi ya ibango tondu ni tugiyite na ni igiyite ya yuthi itu na tutirenda uguo. Tia ciari umwe kana eri matete ciana ciao na uhoro wa njohi. Matuura mangi maria mamurikitwo na kinyi ni hamwe na Gatukuyu, Kamwangi o undu umwe na ituura ria Mang'u. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Muiruri wa Kang'ara.